tutup kalau tadi. Lah 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 lah. Sangat dulu. Alhamdulillah. Thọ bà la. Cái lá nào? Cái lá chín này này. Đi lá nhà là có thịt lớn. À phần này lên áo gì thế này. Thọ bà lên đằng đâu hả? Tại chỗ này phụ vậy. Ủa, thằng bình tĩnh. Awalnya buka halal no, umur pelot dah, pelot tu pelot dah, dia buka pelot no, kesal dia, oh jejak, oh jejak, lagi buka halal, nari balik, $3 aja kah kawan, agak. Rồi, có lấy gì? Cô bé một quê. Đây là quê chị kể gì à? Lấy gì được? À, nhau đây. Jadi lihat tadi awal, jadi lihat hal lebih cepat, cepat. Lihat tu, apa jalan? Awal tak puluhan, banyak kali tak puluh. Lihat, dekat toilet. Banyak doang. Ipom dulu. Dadali memang enggak. Dadali memang agak atuh dalam itu menang banyak. Dadali. Bahaya ada ciko nariknya. Ketau balik buat tadi. Kemki Michael itu tak perlu. Tak perlu. Deh, dari hedoli miu. Nami ya, kali, mu? Ye, wah, dari hedoli miu. Ini baru perai mana? Pokoknya udah ya, udah tuh. Limbu kan halal, banyak tu kuil. Kuil, kuil lihat tu kuil ni. Saya kata cuba buat. Now, moving on. We're at the first news running down experiencing beauty. Long before the mountain was discovered by the early settlers, this land was inhabited by the Native American tribes of this area, primarily Creek and Cherokee tribes. They used mountains as a central meeting place and Native Americans benign spiritual location. The mountain was discovered by the early settlers in 1567. It was chosen to give the name Creek. Nalaben ya mah. Lebih pandai dah tengah. Kayak behel tali, kayak bung. Cekik. Ada hal apa haji ya mah? Haji udah. Ni mah hendak receive lagi.
อืม เก่าวี เอาไปมา